Çay istiyoruz da. Çay istedim. Почему нас догоняете? Прикольненько. Мама есть. Ты снимаешь? Да. Вкусно? О, Тут случайно не было туалета? Qaysi yerda yaxshi tomoq yasak? сол жерде жақсы тамақ жесек. Не жемей болдық ошонда? Men bunda jeyman, siz bunda jeysizmi? Ооба. Ошондо жейм. Алдын толуктай турган мыкты өлкө. Ошонун ичинде өзүңүздөр билесиздер, биздин карыяларыбызга, биздин балдарыбызга эң биринчи Kolumda toxtatqon, tüsü menen noxtasqon, ülkös için gerek bir ömür menen baştaşqon. Чолуктун дүйнөсү экен. Karasuğa düştük. Ушундай машинада кетип отурабыз. Ойбой. 3-чү дүйнөлүк согушка барып келдим. Чөташ, козы, фонтан.